Kulezi nsuku kulokhu kuvumbuka amavidiyo Igcokama Elisha licula ingoma engaziwa. Kula mavidiyo abukeka sengathi Igcokama Elisha suke liyishayela i-freestyle, suke lingekho serious, abalandeli bese bebe-serious ngoba bagcine sebey'funa lezi ngoma noma bey'tshela ukuthi zizophuma. La mavidiyo athi mayiphutshuka asuke ehamba nombuzo othi Igcokama Elisha liyikhipha nini lezi ngoma. Uma ukuthi akusiwo umbuzo ukuthi ingoma izophuma nini kule vidiyo esuke iputshukile, basuke bemtshela ukuthi bayawafuna lama-track. Mama,